Anya laki din! Kaalala ni pulbos idi napalabas alawas. Umay nakman lakwanan iti pagpapintas. Kat, tapno dada pumintas ka mat alang amun da ito ilusyon. Tapno saan ka nga agkurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amon agkursingak. Apa yan, Maray? Adda pa natang ko, mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa nateng. Dayto. Kumpleto ka talaga, mare. Mayat dayto nga iapros mo di takarabukob mo no kasta maturog kan. Pagsuob mo, Maray, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod. Padasag man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumot. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagnginan. Awan latawarnan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mati pinagnak nga may dito itong nga titaltalon abalayo. Nayunang pa'y kitni Ay unan niya. Awan ti pangnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amaray. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan dayto awit ko anatang. Nagdadakkel mo't ngamin akarabasa ti inted day di ako maray. Kusme lakay! Kusme! Umay nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Atakan? Awit ang manday to awit ko anatang. Diyak mabangkat. Ne, nangalamit iti ta. Inte jay kumarik alinakwak ijay nga titaltalon. Swertek italakay. Tana ipaibos ko amin alakok apagpapintas ken apros. Ay, kit nasaya at abakit. Ayan ngay dagiti anak na. At dada ni Jay Unag. Ni Jenny, aglutluto matlangan. Ay na naglaing kan, imbes asikati agluto, nipay tatang mo anabambanog anag konstruksyon. Ne, aping agkusilap ka, day talag cellphone ker aramidom dita. Ala, ingka agluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga ag-review ni Jenny. Anya nga grab-review, kano ag cellphone ker aramidan na. Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kita agman data. Oh, dayta oh. Review data? Research? Nakaungungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na iti cellphone. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay am Amangan no gagayim naman. Sino agayam na? Lalaki wano babae? Babae siguro. No kasta na akanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangamin di pampanunutam. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na magtirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang! Ayan mo! Ni, nagsapa ka magtaan tatang. Diyan na sapa. Kano alas 7. Ay, mapantan Taatid dog ti pilay ja ospital apagpa-check apak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnal-nal pas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga akasta. Tasikatiin Trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang. Kaya't kumat-kumati agin ana. Palasang ko. Awan ina nati panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide. Tanasapa ak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Ay, jak pa yun masagay sa itibuok ko.
Gapo iti kinaado arigat ko dito balay. Oh, Jenny, Sabado ita Nagsapa kayo mang ririing. Ket aglaba ka Aglinis ka dito balay, tamapanak agisursor iti lakok. Ada pa banak. Sabado, adda papanam. Agaramid kami iti project iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalaba ken panaglilinis kumamutten ati Sabado. Apapros! Agas ti gurigor ken saksakit! Gumatang kayaon! Mari pilang. Maray. Paray, si ka magayam? Un maray. Makadandanon ka pa'y gayam dito yung lugar mi nga may aglakaw. Uwan pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Un maray. Makar kami dito yay. Makatawunin na. Ay na, nagdakkel da ito'y balayo Kit umunag ka maray. Tapno makitam pa iyunag. Saanin pare, taaglako akpay. Kit ni, aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitayag man nun. Yan na kita katangag ngay laklakaw. Mapapros. Yan na kita ngay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at saka kanyak, pare. Imported nga min day ta tsa maray. Impawit man ni kumari mi bro. At dan igi abroad ni kumare minda. Nabayagan na. Isumit lagayam nagdakkel da ito balayo Inananusan na mo ta maray. Kit padamot lang day dyan. Aglako-lako iday. Agabroda mo ko, pare. Ngamjakmet ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay mong gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom ta mangkitak man iti katangag. Ayun, pare. Mabiit na ang pakita. Mabalin ko nga yaban dagiti karobak ta gumatang damay. Ayun na, pare. Mabalin. Kakabagyak amin dagiti kakarobak dito ay maray. Iso ano ibagak a gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos manandagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagnaw. Ay kastaya. Ayun gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakardagayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Kuha ngamin, awan pa'y ni Jenny. Anya? Anyang awan pa'y? Saan pa'y si Mang Pait? Anya? Kani nasip ngatan. Napanan na ngay. Nasip ngatin at agalas 8 ni tirabi eh. Ay, katbirukan da. Ay, ala, mabait lang. Agtugaw ka pa'y. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Tabirukan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo, Mari? I-report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaiti balay dagiti babarkada na Napan kami, Mare. Saan kami tupay anak na turong nga agasawa? Taday tala nagberbirok tinararamid mi. Awan lat makaamo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na ka ni boyfriend na. Anya? Mano ayat itawon na di balasang mo? 17 na pa'y lang, Mare. Ay, minor de edad pa'y laang. Parparitak ama ki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ama kaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami anak kaadal? Ngamita? Nakitaray sa amat tandi anak ko. Saan pa'y kumamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon amay bustila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko.
Sapay la kuma, tama ka amiris kat agawid mo't laang di balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom a pag-apros. Diyay kas lagi natang ko ide. Aywan, mare. Ado atila ko kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpet a baro alako. Sige man nga rod, mare. Dayto iti baro alakok, mare. Pagikat iti pekas. Mayat dayto, mare, para kan kakapikpekas. Saan kan samot na makasao, mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko ngamin dyan ako. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sale stock? Ako, mare. Umay naktulatan lakwan, ije balay no mayat ton tirik nam. Mabalin ka latamot alakwan, oray no kastuyak, mare. Ngam saan met nga ron maawis tirik nak agumatang? No kastang agsang-sangit ka. Nakitarayan ni Jenny, tatang. Aniya? Nay, di pa'y naggraduar na kitarayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam ta sa bali tararamidan na. Ay na, dimla binagbagaanan. Anya ka ta saanan. Makita na mo't tirigat mi anaganag na. Kahit sa dinungay kanotayan da ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar da, tamapan tayo birukain. Ijay Manila, tatang. Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. Ay, kasi kamay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagrigat. Ay, puno na ita, narigat at talaga. Kaskarina ay agamin, tagbalin nga ina. Sana pa'y asumra kita bakit. Tama titirik nak. Aginanakap ay laang, tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglako iti kalman. Aginanakamat Pag ginanaan na, kat pa nagbabayad iti tuition dagiti anak ta. Yakmat ngamin kabailan ti mapanagtrabaho ita. Uray pilitak. Nakapsuta ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitam day tabagim, no saan mo akabaulan. Mayat tumat siguro ninton bigat bakit. Alang arod, aganad ka bakit. Ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyaman nakapare, tagim matang kamanin itilako. Walang yaman na mare. Ngam, mapanmulakwan lagi ti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare. Ibagam to kundi kumpare. Ta umay kon to pasyaran man iti balayaw, mare. Un apare, umay ka. Napayag kay ta saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalain, mare. Ay katun apare, mabalin laptan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Di nakman sangit-sangitan bakit. Tagang angasak pailan. Unangam agngangabit kan samot tan. Anyang agngangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglaeng si bibiyagag pay. Nangagkumit ka, dyan pagati doktor. Ama sa apol laeng. Ngagpapigsaa. Imbaga na saan ka kanun ang makapagtrabaho itinadagsan. Dahita ti parikot ita bakit. Kapilitan asya kun ati agtrabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, una yan pare. No kaano akpay nga may bimisita nga dawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasano nga dito arak nga awit ko pare. Di saan ta nga inumunay. Agsublikan to pare. Isu nga idulin ko pailaang. Kat into nagsubli ka.
Mabalinto man siguro nga uminuma kiti arak. Sa bagay mo't kidiya, paray. Ala, nagpaimbag ka nga rod, paray. Tagsubliak to manay. Si kalata nga rodan ti agbirbirok para iti pamilyayo, mare. Kat, anya pa yan ngay, mare. Ay, kaasi kamot amagmag na, mare. Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta, mare. Tad-adda ama asyanak iti bagi. Bilibak nga rodkan ka, mare. Napigsa kalata nga aglako. Ay, talaga akastoy ti ina, mare. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika ti ina apagwadan. Nakaturog pa ilang ni nanang mo. Tanabannog anapan naglako. Agyaman at tatang, ta nag-reply kayo iti text ko. Jak pa ilang imbagakin ni nanang mo nga agawid kayo nga agina. Mabisin sa iti anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa nga agpaiso. Kusmen, anya di agsang sangit. Ha? Sika, Nanang, pakawanan na ko, ma. nagpuskol ti rupam nga agpakita kada kami. Kalpasan anak itaray ka. Pilang, uston. Agsangsangitan ti apo ko ta. Mala, umay ka tagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod kat. Taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damot nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak nga rod nga agsubli dalaang hindi to'y balay. Tasyak manan timang pakan kadakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kan diaper? Ay na, pagina na undak mo't nabambannog akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.